turagukengurukiye cyane mukama, kandi ntiduhengeshanya gukengurukira urukundo rwawe rwogo rwaduhaye kubaho turi kuri iyi saa turi bazima. Turagushimiye cyane nyaguhara ku ngoma kuko uri umwami w'ubuzima bwacu. Turagushimiye cyane kibirengeye kizima kuko nta kintu na kimwe twaburiye mu bubasha bwawe. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, izina ryawe ryeranda n'iryubahwe rwose mu buzima bwacu. Ubwami bwawe nibuze buture mu mitima yacu kugira ngo buduture imitwaro yose iremereye imitima yacu. Amaraso ya Yesu Kristo nadutwikira abana bawe kugira ngo tugusenga nituze, atakinsingita, atamunkanyari, atamubabara, atagahinda, atanununima. Ububasha bwawe nibudukoreremo. Turaguhaye ikaze kuri uyu mugoroba mana mutima mweranda, kugira ngo twigishe twebwe ubwoko bw'Imana, tubone kwitegurira gusozera uyu munsi wa 11 muri uku kwezi kw'icumi, dufise ibyiringiro ko hari umugisha uri ku buzima bwacu. Kaze tuguhaye ikaze utwigishe, kaze tuguhaye ikaze utwigishe, kaze tuguhaye ikaze utwigishe, kaze tuguhaye ikaze wigishe twebwe ubwoko bw'Imana, tubone kumenya icyo dukwiriye gukora kugira ngo uyu munsi utubere umunsi w'umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nuko tugire Kristo bakunda wa mukama aho muri ku mpande zine z'isi. Tugire Kristo usanga amahiye Yesu Kristo, urukundo rw'Imana ruri mu buzima bwacu. Ndabahaye ikaze muri inyigisho yo kuri uyu mugoroba. Turi ku munsi wa gatandatu itariki 11 z'ukwezi kw'icumi 2025. Basi uyu munsi nitwawusozera kuko tukiri muri ya misi 12 ya mbere itangura ukwezi ishingiye ku buhanuzi. Kandi uku kwezi ni ukwezi ko kuba mu buzima bw'ibidasanzwe, bwa buzima tuvuga tuti naho akaruru k'intambara kaguma kavuga, shetani iguma itabaza abiwe bose bo mu isi, nzi ko ataco ishobora kumbwira kubw'urukundo rw'Imana. Ndashaka tuvugane ku bihe bishobora kunaniza umwana w'umuntu, ibihe bikuru bikuru bihora bigukorako, bihora bigukora ku mutima, bihora bitsikamira ubuzima bwawe mu gihe cyawe. Ni kuvuga ibihe bidasanzwe ku buzima bw'umuntu. Mwumve neza ko igihe cya mbere gishingiye ku isama ry'umuntu, sibyo? Isama ry'umuntu, ubundi isama ry'umuntu ni igiburya buzima. Muramaze kubona ko ecography ivuga ngo plus ou moins 2 semaines, ngo niburi muri 7. Aga ni kubera ko bataba bazi ku by'ukuri umunsi yabereye ko ovulation, umunsi yabereye ko iryo sama. Uwo munsi rero bataba bazi, uwo munsi bataba bazi uko wagenze, ni umunsi umuntu aba atanguye kugira ubuzima bwo mu nda. Ubwo buzima bwo mu nda burashobora kugukora ko bukakubuza amahoro, bukakwambagiza. Ubwo buzima bwo mu nda kandi haciye imyaka 10 warabuvuyemo cyangwa 10 cyangwa ingahe waravuyemo ukakwambagiza kubera iki? Ujya mutima watera wa mama wawe, ujya mubabaro wa mama wawe, ujya munezero wa mama wawe, byose byarakora ku uri wewe. Nk'akarorero murabona nko kwivuka rya kamfatire kwivuka rya Yosefu. Ivuka rya Yosefu ngo ajya kuvuka, Rakele nyina wiwe yari yarabaye ingomba.
mugabo ngo akigira nk'undwakazi agakundwakazwa cyane kuri Yakobo. Mugabo igihe kimwe yendagaza kuri Yakobo aramubwira ati ndiyahura ndahwera utamaye abahungu kubera ikireye y'umurongo y'abasamida. Yakobo aramubwira ati nimba Imana itaguha abahungu ngende baguha. Akimubwira iryo jambo kubera ko yari umukunzi wiwe abararemye ijambo ry'ubuzima mu nda ya Rakeli, Yozefu arapfuka. Buri igihe cyose umugabo avuga amajambo ashingiye ku budangarwa bw'Imana akavugira mu matwi y'umugore wiwe, burya hari ikintu arema mu nda y'umugore wiwe. Ariko kuko byakomotse kuri iyo revolte ya Yakobo ashingiye ku ijambo rya Rakeli, mubona ko n'ubundi kugira Yozefu abe integre mu muryango wa Yakobo byasabye indi mbaraga, byasabye ubutware bw'Imana. Yarangiritse nigera kundwakazwa na bene wabo kubera iki yari imisozi ibiri. Yarangiritse baramwanga, baramurya, baramugurisha. Isamwa ryawe rishobora gutuma ukundwakazwa canke wangiritswe. Murabe murumuna wiwe Benoni canke Benyamini. Bibiliya iravuga mu gitabo c'Amamuko mu kigabane ca 35 umurongo wa 16 ngo bava i Beteli baragenda, hasigaye urugendo rutari ruto ngo bashike i Efurata. Rakeli aribaruka ariko arabyara iyo nda ibanje kumugora. Rakeli aribaruka ariko abyara iyo nda ibanje kumugora. Igihe ariko arabyara bimugora, umwakirizi aramuremesha ati reka gutinya ugira uronke ubundi muntu. Ariko aracikana imbere yuko gaca yita uwo mwana Benoni, ariko se wiwe mwita Benyamini. Rakeli arapfa, bamufuba ku nzira ijya Efurata ariho Betelehemu. Mwumve neza ngo uko Rakeli yagize umubabaro akumva ineza y'umuhungu agiye kubyara, ariko akabona ko iyo neza n'ubundi iri kure y'umunezero wiwe. Niko yagize umutima wo kwita izina Benoni, kuko yarazi ubuzima babanyemo mu ibanga ry'iwe akiri mu nda yiwe. Ariko Yakobo aramuvuguruza ati yahageze ku isi. Hari amazina mufishe mwiswe, amazina mutagize ne mutayibate tujeko bakamwe n'ubusa biroroshe kubingo. Baniko zubakwa biroroshe kurenganizwa mu rugo. Bakari wabo biroroshe kuhorana intekera ku mutwe. Iri zina kuba yarihinduriwe na se Yakobo, natwe turiko turasenga muri Kristo Yesu turahindurirwa. Ugukura kwawe ushobora guhura n'ibisuka n'ibishobisho cyangwa ibisuka ubuzima bwawe. Gukura kwawe ushobora kugukuramo umugisha cyangwa umuvumo, bivanye n'iki abo wakuriye iruhande. Ariko mu gukura nabi ntabwo bikuraho gukomokwa ko nabeza cyangwa n'ineza cyangwa n'ibyiza, ahubwo uhagaze gute, wibaza iki, utegekanye iki. Ndaha rero turaje mu gihe cyacu. Uwo muhungu Benone, umuhungu Benyamini n'umuhungu w'icumi na rimwe kwa Yakobo, niwe nshaka gufatira ko pondoro pe. Benyamini yagize ibibazo, aratanyagurika nyine arasanzara.
ariko naratanyaguritse yari umunyamasezerano. Igihe cyawe kugira ngo ukibamwo neza, kare nababwiye ndi hari uburyo bwiza bwo gusenga ukumvwa n'ingoga, ni gusengera mu masezerano, gusengera mu butabazi bw'Imana, gusengera mu bushobozi bw'Imana, gusengera mu ntahe z'abandi, gusengera gusenga ushingiye ku by'Imana yakoze, ukamenya ko itarabanura ku butoni. Igihe cyose wumva mu buzima bwawe hari ikikunanije, hari ikikuruhije, ibuka ko hari amasezerano yo gutabarwa kuri twebwe. Kuko niyo utibuka ko hari amasezerano yo gutabarwa kuri twebwe, ushobora guhusha umunezero wawe, ushobora guhushagirika. Umuhungu yitwa Yahabesi yarasenze aravuga ati Imana ya Isirayeli, isengesho rimuri yabaye. Byabaye 1:4 umurongo w'10 ngo Yahabesi atabaza Imana y'Isirayeli avuga ati, iri jambo ngo Yahabesi atabaza Imana y'Isirayeli kubera ko yatabaje Imana y'Isirayeli, ayo n'amateka ashingiye ku masezerano, nuko yarazi ko ari Imana y'isezerano. Yahabesi agishira mu mutima ko agiye gutabaza Imana y'Isirayeli, yari yapfukamiye Imana y'Isirayeli. Nagira mbabwire ikintu kimwe, iyo tuvuga ngo abanyisirayeli Imana mu byo yabajijije, ngo harimo gusenga ibigirwamana, gupfukamira ibigirwamana, gusenga Bayali, gusenga Ashire, gusenga Tamuzi, gusenga, mwibaza ngo nibibazano bashira imbere yabo gusa, ahubwo no mu mutwe wabo akabona ati kigishusho gisuko akacita izina, akabona ko cyo mutabara, ngo kandi uko yakomeza kucambaza niko cyagiye ubasha kuri. Yahabesi kwambaza Imana y'Isirayeli nuko yabona ko Imana yo kwa Kotsi atacu ari kumumarira. Uko novuga ni Imana datasenga, burayimo mu gukurikira Imana y'Isirayeli yagiye nuko yabona ko Imana ya Setera byabigirwamana bimwe babaza. Yahabesi atabaza Imana y'Isirayeli, Imana ya Kotsi arayicecekera. Nuko abona ko Imana y'Isirayeli hari igitandukanye n'icimana yo kwa Kotsi cyangwa iyo basenga yari. Yahabesi yaravuze ngo nukuri ni wampezagira. Ntushaka gusaba umuhezagira utari uko uzi umubabaro uzana n'umuvumo, ukagura intara yanje, ukuboko kwawe kukaba kumwe nanje, ukandinda inabi, uzoba nkijije amagogo. Imana iraheza irangura icyo yasabye. Yahabesi yakoze iki? Yasengeye mu isezerano, yasengeye mu isezerano rishingiye ku bubasha bw'Imana. Uko amahitamo yawe ameze, uko wifashe uyu munsi, uko uhagaze ubu nyene,
nico kizoguha gusiga umurage kuri iyi si y'abageni. Aha rero niho dukura ijambo kubaka igicaniro no kubaka altari y'Imana. Ibi ni ibintu biza muri ekleziya, ibi ni ibintu biza mu idini ryabanje kuba mu mutima wawe. Iyo bije ubikuye mu idini bitara mu mutima wawe, cyangwa ubikure mu idini ngo ubishyire mu mutima wawe, urananirwa, urabipfana, urabigorana. Niki kubaka altari? Niki kubaka igicaniro cy'umukara? Yatabaje Imana ashingiye ku mibereho yiwe, atabaza Imana ashingiye ku butunzi bwiwe, atabaje Imana ashingiye ku mibereho ya mugenzi we nawe, atabaje Imana ashingiye ku marangamutima yiwe, ashimira Imana ashingiye ku butabazi zo bimuhaye. Ibyo bintu nubifata, Imana iraheza yumva yuko yamaze kumenya ko ari Imana y'amasezerano, irabimukorera. Tuzohirahire ngo uvuge ngo ukunda gusenga utagira igicaniro cy'amasengesho. Ngubu niba uvuga utirizamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12, narize ko umuhigo wo kunezerwa, narize ko umuhigo wo gutabarwa, narize ko umuhigo wo kubana n'Imana. Iki ni igicaniro cy'amasengesho. Ariko uwo muhigo, iri zamu nuritanga mu indoto yawe, iri zamu nuryumva mu inyigisho, ntuyishire mu ngiro, umuhigo wawe uzofekinze. Iri zamu nuryumva ukarirotoza mu indoto, canke ukarihanuzamo ikintu, canke ukaritangamo umutwaro, ariko ntuwakorera umugisha, uzoba uri kurafekinga ubuzima bwawe. Kubera iki? Ku bwawe niho hari inzu y'ububi. Ubundi Imana ifise urukundo, ariko sindyarya. Ntabwo imeze nk'umubyeyi, kandi baza ko atari n'ababyeyi benshi babyubahuka. Umwana ataca mu maze ambwiye ati mwana wa jewe agasimbagiza unica amaze. Ahubwo Imana ni nyakuri, Imana nirubanura ku buryo bw'uko wowe wese ufise umwete wo kwirondera, nayo ikigira umwete wo kukwiyera. Kugira ngo rero uvuge ngo ndi gusenga mu buryo bwiza bwo gusenga kandi Imana iranyishura, nuko wakoze icyo bita kubaka igicaniro cy'amasengesho. Icyo gicaniro cy'amasengesho nukizana ngo ni kwa mucege uzoba wihenze, ahubwo buri munsi uvuga uti ni isahiye, nzoba ndi ku gicaniro. Aho niho hatumye Imana ifata imvura ikavuga ati aho yari yapfukama ndahatse. Imana ikabizi iti sizere abariko mu ijambo ry'Imana, sandwi abariko mu ijambo ry'Imana. N'ubu umwanya munini kuba ikintu kinini kizokunaniza ngo byanke kugishitsa, ni kibe gito bikunde kugishitsa. Umugabo yitwa Eliya yigeze kubaka igicaniro cy'amasengesho, agera ku rwego afata imvura muri Sare bose barayibura, asigaye ari wenyene n'umupfakazi w'Isare Fatima afise agafuga kera, arahiga udukingo agacumbira umuhungu we, kandi warafise n'umukozi w'amazi yo kunywa. Isigwa ko yari watoranije.
Eliya igicaniro cy'amasengesho ciwe aho yari yaracubatse ngo hari hamaze kugira ikimenyetso cy'uko hari umuntu apfukama ngo asenge. Ndagomba mbaganirize gatoyi ndabwire ko kubaka igicaniro ni guhamagara ubutabazi bw'Imana ku buzima bwawe. Iyo uvuze uti zamu runaka nzigwanzo ndagyumviriza ukabihiga ko muhigo ukabifata kw'ingingo ukabifata ko mwanzuro uwo wamaze kubaka igicaniro cy'umukama mu buzima bwawe. Kubaka altari y'ubudahangarwa bw'Imana ni gutunga ubuhamya mu mutima wawe. Uyu mugabo yari uri kuraba mu bami ba mbere yarigeze kubaka igicaniro ariko arasangangura ikizira muri Israeli kugira ngo imvura ize. Hari amajambo Eliya yavuze aravuga muri bami ba mbere 18:30. Wowe ushaka kubaka igicaniro kigirana wowe ushaka kubaka igicaniro cy'ubutabazi, ushaka kubaka igicaniro cyo gukugwa kw'agacinyizo, ushaka kubaka igicaniro cy'ukwemerwa imbere y'Imana, ushaka kubaka igicaniro cyo gukurika inzira ku muryango wawe, ushaka kubaka igicaniro cy'ukwirukana icaniro ku buzima bwawe. Ibyo ni bya bihe duhabwa n'ivuka ryacu, ibyo ni bya bihe duhabwa n'ugukura kwacu, ibyo ni bya bihe duhabwa n'ubuyabaga bwacu. Uyu munsi nimba ugomba guhindurirwa amateka, hari icyo bita kubaka igicaniro cy'umukama. Iyo tuvuga kubaka igicaniro cy'amasengesho tujya muri rozari, tujya muri ruhande rimwe tuvuga tubatse igicaniro cy'amasengesho. Nongera ndababwira ibintu bikeya bigize igicaniro. Ntabwo ari igicaniro kuza ngo urapfuke barangirane. Nusenga Imana ikaba itazi ubutunzi bwawe iyo buja no kugene gukora. Nusenga ukaba Imana itazi ingene utunganya umwanya wawe arakajagari gusa. Nusenga Imana ikaba itazi ingene uvuga amajambo yawe isoko aho uyakura uburyo uyiyoboza inzira. Nta gicaniro cy'umukama uzofise ntuzobyaza umusaruro uzokwa mubombagura bibisabisho bwawe nyene byanke kubyaza umusaruro byanke kugira impinduka mu buzima bwawe uri muri bwa buzima nyene bw'urutereretse. Ngo Eliya abwira igihugu cyose ati ni mu nyegere, vuga ngo hariho kwegera. Ni Eliya ariko aracana igicaniro. Uku ni ugushira ubwoba, uku ni ugushira amanga. Nkako mwariko kandika dushobora kubaka igicaniro cy'amasengesho, igicaniro cy'umukama ugifise ubwoba. Ndabandike ndabibaha kuri titre ni guca mu byitwararije. Gushira ubwoba ni mu nyegere. Harimo umwami Akabu, harimo umwami kazi Yezebeli, harimo abahanuzi babaye hari amajana 4, harimo abashera amajana 50, harimo abahoze arabahereza nkuka baragize ubwoba barataye wakuba ubasigaye bisumita basigaye begamiye Yezebeli mukaka umunyasidoni kazi. Ni mu nyegere. Uku gushira ubwoba siko kubaka igicaniro, no, ni integuro yabyo. Kuko iyo ujya kubaka inzu urabanza ukipanga. Igihugu cyose kiramwegera, igihugu cyose kiramwegera hari akaburungu. Kuba igihugu cyose cyaramwegereye harimo igitinyiro. Iyo atabwo bufise gutuna turiya Imana iguha igitinyiro. Kandi igitinyiro cy'umwana w'umuntu bisigura icubahiro cy'Imana. Kiretse utinywa kubera ikibukora, iyo utinywa kubera ubugome bwawe, iyo utinywa kubera inabi,
umva ntidushaka kuvuga umugabo azari imborerwa ushaka kubita umugore agatangura kwinyegeza abana ukinyegeza bagaceceka kumenya nta ntusanganirwa n'abana ngo tuvuga ngo nigitinyirico ngo n'ubugome bwo n'ubukobwa. Iyo umaze gushira ubwoba Imana igushira ko ubudahangarwa bwayo. Yongera kubaka uruhimbi rw'umukama rwari rwarasambuwe, murumva ko rwigezeho. We nakubwiye nimba wumva uti jewe ngezwa ahantu ndundumiwe n'imibabaro, ndundumiwe n'agacinyitso, ndundumiwe n'indotombi, ndundumiwe n'ubukene, ndundumiwe n'ukuburirana, ndundumiwe n'ubugomba, ndundumiwe, ngwino ongera usanure, ongera usane igicaniro cy'umukama cyari cyarasambuwe. Byumvikana ko afise formulaire, byumvikana ko agire conforme à l'original y'icari cyarasambuwe. Cyari cyasambuwe niki? Cyari cyasambuwe no gusenga ibigirwamana, cyari cyasambuwe no gutakaza itegeko ry'Isirayeli. Ntibazoswe kubahenda ngo abo bantu bigisha amafaranga. Reka ndagacishemo gato y'umurumuna wanje ndazinyigisha ndazikurikirana. Amazimisi arota indoto zo mu ma eglise yiwawe. Rero bikanangaza gose nkiyumvira ngo nuko kuntu baguma bahindagura amadini baje kubatiza mu madini atandukanye. Mugabo nkabanzi kwico kintu twakiganiriye ko asa n'uwejejwe kuri ico. Impamvu zo kuja mu madini hari umuntu uganiriza ukumva ko Imana ubundi nikorana n'ibico byacu, ikorana n'imyanzuro yacu, kumva ko atacimana imuceje. Rero niho uno munsi namwajije hari no munsi nyene sandi uno munsi mu gitondo awubwira indoto ziyo, arambwira ati kurya rero je narosuko ngo arose pasiteri wiwe yarose president w'Indeshime Evariste uwo president son excellence ari ngo yicaye mu kibanza muri eglise wajya mu kibanza pasiteri abayicaramo mu isengero wawe. Yari yicaye mu baririmbyi. Yes, yari yicaye mu baririmbyi. Ngo nyene ari fiere pasiteri na wari nkake. Bukeye acarota. Mugabo ngo acabona ngo umuhungu bakiriwe rimwe muri eglise. Ngo wari karigisha ijambo ry'Imana. Bukeye na acarota pasiteri wabo yicaye mu president yicaye. Cyarambye n'ikimenyetso cy'uko pasiteri wanyu arashigikiwe n'ijuru. Buryo turiko turigisha ijambo ry'Imana, iyo muyoboye inama z'Imana mwebwe mwabungereye mugera ngo ndumwongere, nubwo mwabungere mwe mwabisigiwe muyoboye inama z'Imana. Imana irarurera ikavuga ati wabonye abana banje ndacyafise basamuragwa, ndacyafise abambasaderi, ndacyafise ibyariho byanje. Imana ngo bikayinezera. Nukumenyetso cyuko pasiteri washigikiwe n'Imana. Acaratangara cavuga ati hari ukuntu pasiteri amazi imisi ngo twigishe by'amafaranga, ngo havuga ngo ibyo mugira ama anniversaire ngo je nkeneye ngo gato yande ya ferabeto. Nukuvuga bariko bubaka eglise. Ngo rero ngo je nageze kugiye mbona pasiteri adashaka kwigisha atavuza amafaranga, ngo ndavuga Mana nyereka ukuri. Pasiteri n'ukuri agoma avuga amafaranga, Imana yamweretse ati ni ukuri. Umva ko ibyo yabimbwiye atangaye ndamurotore. Bundi mu ndota Imana ibaha ubuzima kandi ibamara inyota, ibaha inyishu ibibazo byanyu. Niki nagira niko ndababwira. Timuzo kwigera mwiyumvira ko mushobora kuba ku musozi wo gusengerako, nguwe mu muvukano runaka, nguwe mu idini runaka, uri mbundeke nga ubutunzi bwawe Imana itazi yo bujanike kunda. Ndigikundi gicano cy'amasengesho ntikibaho ku muntu ari gicacu. Kandi murumva ibyo hana basaba si bya 10. No, nibwa bwigora bwasaba ati cyo mukamba 9 kuri 10 na musikana kimwe twubaka ingoro mukamba bisike barabyimana bakorera. Kandi abifitiye uburenganzira ndabarahiye. Ari pasiteri cye gusa na burenganzira ndafite. Abifitiye uburenganzira. Muzosome mu banyefezi kandi. Mwabyumva? Eliya yakira amabuye 12 akurikije igitigiri cy'ibisata bya bene Yakobo. We umukama yari yashikirije ijambo avuga ati Isirayeli zo bizina ryawe. Murabyumva? Yakiriye amateka, yakira intandaro y'ukubaho kwawe. Igisakuru cyawe kibi iyo utitandukanije naco gikorera ku buzima bwawe.
Eliya kugira ngo igicaniro ciwe gikundike abanje kwibuka ati turi umuryango w'Isirayeli, dufise imana y'Isirayeli. Yabonetse gute iyo mana? Ni Yakobo yagwanye n'umumarayika, ni Yakobo yagizene, Yakobo imana imwita izina. Eliya aravuga ati kabisa, acaribuka yuko muri Yakobo imiryango imana yari yamubwiye ko ari 12, bamuhara abahungu 12 bavutse ku bagore 4, abimete 2 n'inshoreke 2. Inshoreke zavye 2 uwarafise umuvumo w'igisoko urabyara 2 Rakeli. Ariko uwari yarangiritse mu bwisi ariko afise umwete ukurondetse imana mu masezerano yayo, abyara igitigiri 7, 6 b'abahungu n'umukobwa Dina ari we rero. Eliya kugira ngo uruhimbi kugira ngo igicaniro gikundike, Eliya banje kugira iki? Eliya banje kwibuka amasezerano. Nta muntu ashobora gusenga neza, nta muntu ashobora kugira igicaniro cy'amasengesho yinuvye ikindi imana yagenye. Kandi Kristo naravuze ngo mu mategeko Musa yashinze nta na rimwe naje gukura, ahubwo naje kuyasigiriza no kuyanogereza. Nta n'umwe ashobora kugira igicaniro ciza mu buzima bwiwe yirengagije ic'Imana yashizeho, ic'Imana yagenye. Nta n'umwe. Kubera iki? Imana yari yahindura izina Yakobo. Eliya ni nkuko yavuga ati natwe duhindura izina uyu munsi dukore kwa kagashinyaguro. Icyo basokuru bari barataye bakicamo kabiri bagatandukana, Eliya banje kubunga, abanje kubazana ari 12. Azana mu beravuga ati Kristo ni wewe. Avuga ati buye rimwe ni umuryango wa Rubeni, irindi buye ni umuryango wa Simeyo, irindi buye ni umuryango wa Levi, irindi buye ni umuryango wa Yuda, irindi buye ni umuryango wa Gadi, irindi buye ni umuryango wa Gadi. Ahama bandanya mugeze kuri Zabuloni na Yozefu na Benoni. Havuye Zabuloni hazoza Benyamini hamba Yozefu. Imbere ya Gadi hari Asheri. Bandanya habuzemwo 3 mwumvuze. Nefutali. Okay. Uko kubanza kunga umuryango w'abana b'Imana, ni wewe w'umubiri ubanza kuvuga uti kiri neza ni igiki. Ukarushora kunga mugenza wawe nawe utiyunze. Eliya yarahagarariye isezerano ry'Imana. Isengesho ryose ridashingiye ku isezerano rishobora kutakubyarira umusaruro. Ngo Eliya yakira amabuye 12 akurikije igitigiri cy'ibisata bya bene Yakobo. We umukama yari yashikirije ijambo avuga ati Isirayeli zoba izina ryawe. Akoresha ayo mabuye yubakira uruhimbi izina ry'umukama. Hanyuma yimba umugende ukikuje ubwo ruhimbi wojamo nk'ingero 2 z'imbuto. Agererako inkwi. Murumva ikintu cyambere ashizeko. Yabanje bwa mbere aregeranya abantu, arashingiye nta Imana, biragaragara ko afite ubudangarwa n'akabari akabo, aremera regera arazana igihugu cyose kiraza. Eliya abanje kwibuka ko Imana ari Imana y'imiryango 12, si Imana y'abakire, si Imana y'abagome, ni Imana y'umukristo wese yisobanukiwe. Eliya azana amabuye ararepresenta, aribuka yuko Kristo ari urutare, sibyo rudahengama, rutameneka, rutagirana. Hama arakora igikorwa cyo kugira ngo yereke Imana ati Imana abone gusema gafindo, ngo aravomesha amazi yimba umugende kugira ngo icaje gukora kije kugira ubuhamya bw'icyakozwe. Ngibi rero ibyo yakoze, ngibi byukeneye kugira ngo ugirene ushiye kubaka igicaniro cy'amasengesho. Banzube wewe urebe kuvuga ngo nabishoboye. Hari abantu murondera Imana mutwe mushoboye kwigisha, ugahembwa 500 cyangwa 600 ukagera nta gitangaza kirimo. Ariko hari gitangaza cyuko Imana ikurinda kugwara kugira ngo muri amafaranga ntiwivuze ukomeze urondera ibyo kurya n'amaproje zoke Afrika. Icambere yakoze yageretse kwiba. Tugomba turondera ibintu bigaragara bigufasha kubaka igicaniro cy'amasengesho, igicaniro cy'ubutabazi, igicaniro cy'ubutabazi, cyo guhindura amateka, igicaniro kiguhagararira mu gihe cyawe. Inkwi ni ko ubundi n'aya masengesho yawe. Inkwi
nuko kwiga ijambo ry'Imana kwanyu. Inkwi nuko kurondeza. Inkwi nicyo cyakozanye muri muvukano wa stage ya restaurant kabera Kristo n'imuzima. Inkwi ubundi ziva ku giti. Hari zikorokera hasi bagatoratora. Hari zimatana n'igiti bakazarinda kucicira bakagisatura. Burya Kristo arigiye biba ngombwa ko atanga ikimenyetso, akora igitangaza kugira ngo twemere ijambo ryiwe. Inkwi arigiye biba ngombwa kurira ku giti ukazikwega muri Bukazaki. Yari yumvise amakuru ngira inkuru ziza Yesu Kristo yanditswe na Luka mu gice cya 19 ku murongo wa 1 Zaki Yeriko. Inkwi ni umutima wawe wugurura ukumva ko ari ahantu hova inyigisho runaka, hova ingingo runaka, hova inyigisho, hova ijambo runaka rigufasha kwegera Imana. Izo ni inkwi. Eliya ngo agereka kwinkwi. Nutawe ufise inyigisho ishingiye ku ijambo ry'Imana, nutawe ufite umuhesha w'umugisha ashingiye ku buhanuzi, izokwanikira. Yongera avuga ati agereka kwinkwi. Ya mfizi ayicamwe ibikenye, kubera ko imfizi yayiciyemo ibikenye nishikana. Ubundi ugiye kuraba nta batavuze hari aho muzobibona, ugiye kuraba imfizi nishikana uhaye Imana. Kwicamwe ibikenye niki ni nko gutandukanya igihimba n'ikindi, sibyo? Hari iyo tubwiriza kwitandukanya nabyo kuko ubwacu tubishikanwa rimoga neza kuko Kristo niwe yitanze ku mwuka rimwe rizima kandi yitanga ku mwuka nzima. Ibi rero tucagaguye tukabishira ngani handi uvuga uti ko biri kose hari wanita umubabaro, uyu munsi nkwiye kubanita umunezero, hari wanita uyu munsi nkwiye ku, hari wanita uyu munsi nkwiye ku gutandukanya. Ikindi naco ku bakozi b'Imana, iyi mfizi yatandukanije mu bikenye niki, ya maturo y'abakristo, ya mitwaro y'abakristo ni mu buryo bubiri. Hari amaturo n'imitwaro wabwirizwa kubipartage ukabwira Imana ati Imana ikinda gishoboye, kuko nk'ubu ni wogenderwa n'umuntu ashonje ucuja kumusengera ubanza ukamugaburira. Tiwogenderwa n'umuntu agenda gusa ngucuvuga ngo ngiye kukubwira ku musozi mugabaniriza impuzu. Arakubwiye ati muganga yarambwiye ko amunura 50,000 yoca mvura, aho kuvuga ngo ndakudugiye ku musozi kugusengera muha 50,000 agende kwivuza. Muze mu bitandukanye. Hama kandi ikindi naco kumenya neza yuko udashobora ko ibi bikenye mu byumvirize by'inyimfizi. Ntushobora kubura umuntu n'umuhesha umugisha uzingura umukuru w'abandi kandi baserukira mu buryo bwo kubura umugome. Kuko ugashima Imana kubgawe abashimye Imana kubga community. Kuko nubu kibayeho kubgawe nubu kibayeho kubw'ubutunzi bwawe, ububayeho kubw'ubutunzi bwawe Imana yagusize imbere ngo nibumva ijambo ryayo rinyuze muri wowe wibaho umugisha kubgawe. Ko Bibiliya ivuga muri za 44. Murumva banza rero ube wowe wisuzume urabe kubgawe ruhande burya nico bisigura kigikenya. Hariho inkwi sibyo, akabaho igikenye chimfizi acagwemo ibikenye bitandukanye ngo ayirambika kuri izo nkwi, sibyo? Ni kuvuga cyo vuga ati Imana naragusenze uramarika nanje mu Imana naragize ni kwa kugira umutima wagutse ukwirwamo abandi. Ngo avuga ati uzuza amazi imibindi 4 mweze muyasuke kuri iyo nkuka no kuri izo nkwi. Yongera avuga ati nimusubire ubugira kabiri, barasubira ubugira kabiri. Arongera avuga ati nimusubire ubugira 3, barasubira ubugira 3. Amazi akwira ku mpande zose z'uruhimbi kandi na wa mugende bawuzuza amazi. Ibi ni nk'ubuhamya kuvuga uti je mvura mva bimwe tuvuga ngo ndashaka kubona uwahunze uwitanze ku musaraba, ndashaka kongeza inkomezi kugira ngo mbandanye urugendo biguma canke byoroha. Ni Daniel Mugobo gwina, ni ba Mishayeli mu itanuro ry'umuriro. Ni hahandi uvuga uti ego nemera ko Imana imbona kandi iri kumera. Umva aragira ati uzuza amazi, wowe ariko agomba guhamagara umuriro abwiye ngo uzuza amazi. Nuvuga ni ibintu bitatu. Ni wewe w'amasengesho ufise isezerano usengeramo kandi urisobanukiwe kandi urumva yuko wamaze kwamamaza ko Imana igira neza, Imana ari mutananiko aho uri kugira igicaniro cy'amasengesho. Suva ngo umuntu akubise imbuyungu, umuntu ngo aribye, ngo umuntu ngo aragize ngo umuntu arenze ibigo ngo uciume nibanga. Ubukristo bwawe buba bwa fake. Nuko ngo amazi akwira ku mpande zose
Eliya aregera mu gihe cyo guhereza ishikano. Murumva aka kantu mu karaba ngo mu gihe cyo guhereza ishikano. Aka kantu mu gihe mwibuke ko twavuze ngo ibihe bikora ku muntu bikamubuza amahoro cyangwa bikamutandukanya n'amace bikamufasha. Ibi bihe mu gihe cyo guhereza inkunga. Hari abantu mutanzi bigiye gusengeramo. Uzi neza ko uno munsi wabenzwe watawe. Ejo ni ngombwa saa sita z'ijoro ubyuka uvuga utuwiteka mirindi sezerano. Uzi neza ko wapfakaye. Uzi neza waradepoje urakora ikibazo urajya gukora interview. Babahagazi bose nabo bakwima. Ejo genda usabira indi sezerano gukora amasezerano ataraye yawe. Saa sita z'ijoro byuka ni amazambo 8. Iyo barondeje umusuma we ntiwiba mugabo iyo barondeje umusuma imisi yose bagaruka kuri we. Akantu kose kabaye ibyago byose bikorokera kuri wowe. Genda mwiza mu gihe hagati ya saa 9 na saa 12 uguzi kirekiza ku buzima bwawe. Ni wowe gucirirwa kwiteka. Waragwanya no kugane wowe usambanya ibiramo. Ugwana no kugane wowe bakwikinisha biramo. Ugwana no kugane wowe bakubesha akaboko biramo. Genda mwiza mu gihe hagati ya saa 12 na saa 3 uzure mutima mwera duhindura ibitsi. Ufisa gahinda makuba yawe wari imyenda n'umugabo wa niwe koko kumubwira. Ugi imyenda umugore wa niwe koko kumubwira. Parcela ugomba gurisha mu ibanga umva kwirevolta. Genda hagati ya saa 6 na hagati ya saa 3 na saa 6 ugira Imana. Ubuzima bwo mwibanga ndikonda kubitika ndikonda goka simbo none bwira uzobyumva bisazongwepa zovuga ati ndumwangusha. Ufise abana bawe n'indaya. Ufise umugabo n'imborego. Nta numwe gutahura mu gusenga, nta numwe gufasha mu gusenga. Genda mwiza mu gihe hagati ya saa 6 na saa 9 ubwira Imana uti ndabizi ko umugabo wanje ari umwana wawe ko ari umusambanyi nawe arakunanije nje ngo twakirana umusaraba. Ni rya jambo ryande ni rya jambo rya nicya kiganiro cya Yesu Kristo mu nzira y'umusaraba bona Veronica Mwiranda. Kristo ntiyaravuze Veronica yamaze avuga ati umwana wa mwama wanje arababaye turagatambara muhanagura Kristo yishushanya mu maso avuga ati shushanya mu mutima wanje. Iya nigisebo n'umwanya wo gusabira abawe bamenje badeka bavuga ati byaga rimwe bomenya ko ari umukobwa wanje simpfuye. Biza bitubako. Nibindi. Ubizi neza ko iwanyu mukenyuka ni mu mara kabiri. Na urondera ngo waronge na ubyara ngo aheke. Ni uruja guhe ku mwana wa gatanu ubugumba bwanje kukwandikira. Inda zabanje gukora gurika. Genda mwiza mu gihe hagati ya saa 12 na saa 3. Ya saa 9 na saa 12 ejo ukigandara. Bwira Imana uti ndakanye mbera ngo mbera umuhoza nk'ababigisha biye mawuso usange mu gahinda usange mu mubabaro usange mu kuye usange mu gutakaza ububasha uzi kukunda kwiga uzi kufite imikosho ufite inyatsi genda hagati ya saa 9 na saa 12. Urana n'inzoka mu ndoto urana amajina gusambanya ura mu ndoto z'uruva yake urana umubabaro ijoro rikitse ubutanguye kuri niyugize ibyago nta butabazi uronka bwihuse. Genda mwiza mu gihe hagati ya saa 12 na saa 3 ndagusigiye mu gihe saa 3 na saa 6 nabicurishiramo. Ngo mu gihe cyo guhereza ishikano Eliya abikoreye mu gihe cyabo. Mwibuka abahungu babiri imfura ya Aroni n'ubuheta bwa Aroni babikora ko babyumva ntibabikora uko Imana ibabwiye. Imana irabadihisha umuriro barawera hasigara amakanzu urazi gusha umubiri wawe ugasha ikanzu igasiga. Usengera mu gihe musaba mu gihe cyo gushima mukidodomba mu gihe cyo kugirane cyo kwambaza Imana. Ngo mu gihe cyo guhereza ishikanwa umuhanuzi Eliya aregera avuga ati Mukama Mana ya Aburahamu Isahaka na Isirayeli uyu munsi nibamenye ko wewe uri Imana ya Isirayeli nanje nkaba umusabyi wawe bamenye kandi ko nakoze ibyo bintu byose kubw'ijambo ryawe. Mwibuke muri Yohana 11 mu nkuru nziza Yesu Kristo yanditse na Yohana.
yavuze Kristo agomba kuzura Lazaro yarangamiye ijuru avuga ati da ushime kuko wamunyumvira kandi wamunyumvira wumvuze gutyo kugira ngo bemeye bose ko ari wowe ashimye Imana y'Isirayeli avuze impamvu ayishimye n'impamvu agira akora aciye bugufi aravuga ko ininazwa umurimo igikorwa ari iby'Imana bakundwa bo mukama mureke kuza musogongera kubitaribyo mureke kuza mupancerikisha amasengesho yawe nongeye kubabwira ngo nimubwira Imana y'Isirayeli ko ibyanyu byayangaye izo bibogora usengera mu gihe cyo mu mwanya ntagombye kumenyekana wenyine ubwiye agombye ko hamenyekana Imana ngo nunyishure mukama nunyishure maze aba bantu bamenye ko ari wewe umukama Imana kandi ko ari wowe nyene utuma imitima yabo yisubirako aranavuze intego yo gusenga kwiwe tugenda muri bya bisabisho byawe uraba intego ukoresha mu gusenga kwawe ani hari ubwenge aho ni ubu hari ubuhinga aho ni hari ubudanga ubwo nyene ngo umuriro w'umukama ururuka urigita yankuka zankwi yamabuye ibivu ukamye na y'amazi yari mu mugende igihugu cyose kibibonye gikubita inkoro hasi kivuga kiti umukama niwe Mana umukama niwe Mana Eliya babwira ati nimufata abantu z'ibikigirwamana citwa Bahali ntihagire n'umwe muri bo atoroka nuko barafata Eliya bamanukana ku mugezi wa Kishoni aba nigiraho muzohonya abasibana muzokwitandukanya n'ibyago muzokwitandukanya n'ubukene muzokwitandukanya n'iminaniro niyo mwagira iki niyo mwubaka igicaniro cy'amasengesho honye niyo mwubaka igicaniro cy'amasengesho muzitandukanya n'abarozi mwitandukanye n'imivumo ukuri kizira mu gihugu cyanyu ukuri kizira mu mibiri yanyu ubundi igihe cyanyu yari yahagarariye neza igihe cyanyu nimwagihagararira mu kwirabira mu bandi iyo Eliya yirabira mu bari hariya hakurya Galadi ntibyari gukunda yarahagurutse avuga ati ndi umunyisirayeli aravita ishuba araza reka kwirabira mu cyuri irabire mu bubasha bw'amasengesho uri kurakoresha mu gusenga kwawe isobanukirwe umenye ko Imana ariyo mukiza ariyo mutabazi ariyo murengezi ariyo murenganuzi isobanukirwe umenye ko Imana ariyo bubasha bwo gutabarwa kwacu isobanukirwe umenye ko Imana ariyo soko ry'icyubahiro niba uzobusenze neza Eliya asengera muri rindi zina na rimwe yari kurindira kubera abantu zibaba yari muzosome neza ngo aravye arabwira aterega Imana zanyumvira zirasinziriye abamwike bagoce mugirene bakundwa bo mukama ko musenga kose Imana bamugisha mushira ubwoba muhabwe igitinyiro n'icyubahiro mwige guhiga imihigo mwige kugendera ku ngingo mwige gufata umwanzuro mwubake igicaniro cy'amasengesho niyo igicaniro cy'amasengesho gitandukaniye na altari ubundi biravuga ngo hafi y'uruhimbi rwawe gweranda altari ni imiberanire yawe n'abantu bagenzi bawe iyo ugize igikorwa cy'urukundo runaka guhaguruka ukajya kuraba abagwayi iyo ugize igikorwa ukavuga uti muri uwo muryango bararaba abagwayi bararaba imfubyi baragize ijya ni altari kuko ubuhamagaye umukama ngo aze kuba hagati yawe n'abo bantu ukoreye kumukisha hafi y'uruhimbi rwawe mukama kandi igihe cyose wubatse altari haboneka icyabo haboneka ubutabazi haboneka ubudangarwa bw'Imana mu buzima bwawe niyo mpamvu imirimo itanga ihora hejuru y'isaba
kandi niyo mpamvu umukristo atagira umurimo w'urukundo udakora n'akaryo ngo kandi no gusenga kutagira iki ibikorwa kuba kwarapfuye. Altari nikigaragara ukora kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Ntugikore ngo wiyerekane, ahubwo ugikore uzi neza ko so wo mu ijuru abona nikirahihishije akimenya. Byumvikana ko twadushika no twatwigoro. Ubundi nk'ubu uye uri nko muri Komera Kristo ni muzima, ushobora kubaho utagira igicaniro cy'amasengesho. Muri Komera Kristo ni muzima utagira na altari yawe, kandi ushobora kubaho ufise igicaniro cy'amasengesho mu utagira altari, kandi ushobora kubaho ufise altari utagira igicaniro cy'amasengesho. Ibyo byose ni ubupfu, ni intambamyi ku migisha yawe. Wari ukwiye kuzura n'Imana. Babara mugenzi wawe kuko ufise icyo umubabarisha. Ejo hari igihe uzosanga mukene cyangwa umwana wa mukene cyangwa mugenzi wawe. Kunda Imana, ube mweranda, uharanire kuzura nayo, kuko ejo hari igihe uzosanga igutabaye mu gihe utari witeze ubutabazi. Ndabashimiye. Imana ibahe umugisha, Imana ibanezereze, Imana ibarinde kubabara, Imana ibagure imbibi, kandi ibahe icyo imitima yanyu yipfuza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.